me pesa me ya announcement me Kumasi fo nyina obi ate odi fo kwam na sare na me kasa radio so no me ya adwuma on Radio Mercury me ye bi wo Hot FM Accra me ye bi wo Ishra FM me ye bi wo Fox me fi abrochire ba me kone na me nya adwuma wo tek me kokasa ho keke abusua na me nya adwuma ho me kokasa ho keke ena maba Kumasi FM ha ena me ye adwuma ha me kwa abrochire so am radio stations ba miensa na mienu a me ye adwuma so ye den ho if you say me ye adwuma ba bro ba 20 years no me no obi ani asem me yes the city pepepe but me nim Kumasi ade e wo Kumasi ha so obi ye bibia ntom be ha Kumasi obi atena Kumasi na wonya skape na otu konkran honhom bone e woni pa bi so ene ye sori tie nipa me yare ye asofo e wo Kumasi nyina obi aso na ma me yare ye asofo wo Kumasi obi a ukọ na asoro nyina na otwuno koye na me bompa ye ma no yare ye asofo wo Kumasi nyina obi ase papa fo nka ho abonefo no obi aso na ma me yare wakobo na dwaman kura na ye ka no na me masem no de ehunu nipa kro no se me na me ma nipa so masi yare masapa mu ni hu enye nyame tumi na mu yusu se sa asofo no mu nyina mu ye 50 ene kurasifo bi no mu gina bonten a omo kenka ba ko bi gina labor office no nso ka bi stupid man onso kuta bible no gina o pedi obedie me masam na abeka na ba bi o gina o preach no ni se me fi achi no gina mo hwe so kenka mo bible de anyiya ene de emfata ena mo ka eye program na yeye ne ya man ni pa bia di nkwa asamache. This is the right time I see him. For the first time I may hear BBC radio so. For the first time I may hear BBC radio so. What titi ni pe bi ache e kan ni pe bi she. Never want me. Never. Don't ever try. Never. De me hunu wi ase no. We mu nyina na nkete. E se e kan no kure kire nipa. Sambe di obi abetena program so no abo odin aka bibi a kire wo na se no kure mpukura na se waka. Ada metimi ababontin bia ben abrante no wankasa yi may damage control na mom se bibia san ni ho no bia na adwe so de betu tankuru ma I will stick my neck out me bia bontin na makasa se adwuma wura ka se radio so ni TV so ma men kasa Facebook so e me ko how kra na be west into when I warn na me send across ye me mo obi adin me mo obi adin obi anya fun wa odi ose am odin na ba efe me so ma efe me review niema papa at the least I betimi aka se wani afra Kumasi for obi a otie Kumasi FM bia no otwuno ko di for kwamna sar na meka sei mani mi huna de mani afra eno ano no de ba biom. That's the least a obeka, the least a obeka intimide ka de amount ni nyina mu soso no me ma nyo bi na hwe o ma me nyo bi na to biane ma me di de me ye bia nyo bi na e ma me intimo nhyɛ ne nso me ka de amount me boa wo publish wo New York Times odi for kwam na sar me na me ka mani afura asofo na omo so mu na omo bɔ mpa no e pa na mo bɔ nipa ya poko tim fantini ta na ni tisa na ntwie no ono na de me ko hospital me de insuo ni adro di simi so obi ati ni din a o se me boa nkwa hemfie no nkosa ma me ya bramo nti sofofo na am kasa ne sofo hwan obi am obi din me ka dia boa the least a obeka but say opa yentwa asofo no mudin konkonso mo nka no kra obi ye program na mo so retia no ena amani afura no mo ntwa mo picture mra na me ntwa me de nye mfa nya billboard ne yenhwa mo amusi mo wosika kasa basa me I vowed say me cannot create. So be a mistake masa me review a man for papa for the first time I make us asking me bi no I saw for friend for a committee say akwana ba yemfa kwan bi so ne yemre ne program no ase na yehunu kwan de be fa so ni nyina mate ma ye din na me hwe mu such lights 24/7 edamoso such light 24/7 baby amukoye meetings ni ade nyina no e wo ho enu ntini pa na
one person Matia sorry me Matia sorry radio na me asofo sa kalabula asofo no dia na mo Jeffrey kwamna sa nche dia na mo Jeffrey mi wo dia na wo pe wo kwan ya wo nam so no nim say ya dia na wo pe free mi ho me say me starting there me declare war and me declare war and me declare war and mum won the date in front wo nti maka e dia kire obi awiase obi a otie mi bia no enya fere ene maka me tuo mani hu ade Baba studio ha you love me machine esi me na me operate ma ade e ka mo nko ananka me gina nkwan chen nanka me hye ne madi na uduru wa wayi kapre ne sempoa watintaso de agumi so ana wa kire obi se kwase yampani ni wanya ne sa no se e mo fere e mani wu ka me betua mu nyina mo ka mo in slave nkrofo bu nkrofo sen nkrofo e de pamu mayi me declare war ene me declare war ene mo na mo se mo bom paye o mo na mo se mo yeden o me ka kire mo ne mo ntinya anya hu you should kill me and fly who come we are you are done Ghana ayen ka sofu asem Ghana sofu yo bibie ntime nka adan ahefa na abehunu we sofu kra wa ye wa sore na wa gbogbо osika no afene so na ayifo IRS for ba so ne yatimi tudu utum anya Ghana hasi I rest my case here inti me twen pa obi am sofu bi adin obi am metna me program so em sofu bi adin menim say lapses de ho obi abetna sia kasa me bi na no fom e bo sofu bi din but no kwa de far from that na Fred ya mo ho premu na mo ko CEO ho ko hu adwuma wura ye ma nya program ne ye ka kira adwuma wura so onyi madi ka kira adwuma wura no so onyi madi na me ne me yire ne me ma ye nkori abo na mo ne mo yire ne mo ma mo ni di nya me hwe mo me da mase abusuafo ento ankomo no so ye ni ebre eni afa domreke ma kwa ba Yeja bibi abako Kristo adom na umpom te sen Kristo nti bibia e fine bibia e fine fa henya me say ni enko yempe azan so fo mpa ye bia o first na ya azan no yempe sa mpa ne tonso no ba ku bi na mobile se de musu ene kwa na azan wo mu no ai boy ye ko odi ofa ya bank se papa so de won she won ya ma tonso mrem de be sunsun biara ni be die se program wan kasa dum na boy ho ban na se wi na se boni bi anto bi da was se woni yankopon adom nti amen amen mante tonso tonso ne de esa azan nti na me bibia no so ya azan nti me tonso ne de ni kwan se me kasisia because masache okay you know bra na won sakra na ya azan prophet na tonso be ti sen Moskitalaba Leman Sansayaba. Eno no yede eno. Misuma yedin. Dominic Bekumi o. Abusafo ye nua sofo na o ya azan no. Otimi ye bibia bibo esummu no. Enne ono na ye nya no no ye ne betwetwe enkomo. Eya adesua education o de mai. Nti babia wo bia no. Tieniye na ebedin komo Dominic yese ona enfri nyame azan so for biti sa wono yese ebenum wi ebenum cigarette ebe fanuru ahodo te set framo eni ade nti obegirane mu a de oye bia no wonhunu emu de ahena na wonom mpacho me de na me no nsa edi kan me da wase ya me hira kwan ya wafa so obo me ametumi ekasa ma obia so eti na womo etie esuade efri mu se na be sunsun moni bi anka omo ne wo nhyehyɛ bɔ ne omo hyehyɛ fa ho a osum utumi bo ame yakopon hira de bia me bɔ mpa se yakopon hyehyɛ se na watumi aboa ama me de nsɛm ba abɔnten no ɛyɛ me ame nsɛm en ye obi asɛm nyame hira no nto nkodem ɛtosumienu baby ana me wa me free hono so yakopon aboa ama metumi efri hono esubonten ono so yakopon hira no ene won kan ho nyina minimum de so ya me hira omo enhira kese so san enkoma san kofa radio eduana de hye pekese eduana de hye pekese ene DJ Rush ni Yesu akwamo wo so na ebo ama me koje dan a enka kasa brisu mewu ena wan kasa prophet one bam odie na utuma na odi uki egugo tokom azan bia so nim no ya me hira wo na sa azan wo mu kran kan me ya azan me ba o ma me ye
nyame nhyira wo me so nti asori o ne se eno na ma wo prophet ne so dance no aha na me say boxer so oti aso mo keka no wa edin de ye se wo se dia waya ma me no medwene wa mente ase nyame na afa so because kwan a ofa so kra ekotu esika ne kra na mente ase nyame nhyira mu ina sankofa adwumayefo DJ Rush ne Kumasi FM so adwumayefo ina nyame nhyira mo sankofa fo na mambe bite na Kumasi FM Ghana ha me wo so Kumasi FM na motwe no koso na me so me nya ho bambo amenam nyame nhyira bibia eye no kra ma membra program so eye no kra sensa ne de ma numbi na numbi me numbi cigarettes me numbi na dem bai na una wodro bia wonu memo wani so hia ko gyan mpacho da bi me ni so hye dada me ni so hye dada ntino nya fe na me konum bibi da bi time ma meka se me ya de ndie wo se me ni so hye ne de me ni so hye ne wo se yi adwuma because eni so hye ne wo me so dada enye se bia me konum bibi ba me won kola so won de che o mu twansa no ba bi preach yes how wo mo so wo mo de adro so mani so na ma na ni so ahye ampacho ene de manye bi esense menu mi wuramu ATS o nti akukudro no me fa ne ntem ti na ma se bia me nkono mo nsa na me nkono wi ana se me nkono bibi manye bi krada akọ kradi akọ ebi nkom ebia na bibi na makoto na ebia bibi wom na minim dia ba se minim se me amitiska to akọ hodi debi nti obetimi adi ho adanse ese enkwara na omo hye ona ase no na ebi kra no mo nsa na omatimi ayesa ne ma no ko omu no nsa won kwada me am nkwada no na ade ba ko ameka no enye obi asem na meka ho me amasem na me am nkola se tiefo tie omu tie ne yi because ubeka asem no obedu obi akotwe no de esi bone na enzo nyo obi asem na me amasem ameka sa azafo no doso azafo no so bom ne yanyam nti me na yankopon na se nkonkron aba me so a etwema so se dia me ye bia no me ma wiase nyina ye den ehu enti no enye obi asem me am nkola embrepemu no me am nkola me de omudin beba pictures ya de ewo honom ame no mo ya sori wo mofra bi no mpeni mbrem de obi TV station so onso ne mofra bi picture ni mpeni ne nkola blim ne mpeni mbrem pictures na ewo honom e chesem na mtete no enti se wutia e ya disuade se ne be ya se ne ya na otunoko prophet na oka no e ya disuade yesua yembo obidin ntu tie na fa ba wom na sachira wadwen wi na nkwa ne binum wi mbajo na mkola ba kunum wi ba ensane de na bebre no enum bebre enam se na azana na enwwe ensan we na aba se be mon sam yadi na azana na wo ntina so ntimi ntuomfo abacho me de me kra no me yemanka wo mo bobo na me sabre no do bobo ana fe no e ba se ma ya so rewe na me kan collection na okra ho hwe na se me titi bi mouse ade e ba eni ntimi de me yemanka de bia na mo abo ntimi de me ntufu se jai okay sabre no me ntufu se jai yen hwe bibi wa yetangu sa sofo bia nkawa bi na hyehyɛ wo mo nkawa hodo bebrebe na hyehyɛ wo mo nkawa na uyusu nkawa ne bi pen na nkawa no so no munya ne he nkawa ndi adwuma na eyo na wo bi mpacha na mo bi na mo bi nkawa no adwuma eye ne se ukokuo ni mu a eye okoto sankawa ye ho anu mi enden na aba asofo ne hye asofo ni binum hye enti no se enkawa no ewo no ma wadwen be ye se enkawa no de bibie enim eye life no oyeden obo enye life tumi wom a akwan a yefa so ayede tumi ni wura enkawa ni mu kura no ohu enkawa no matogu camp no enti kwa na obeye kuo ba na afi no ye de wayeden aka ho na ya ma enkawa de bi na odi aye adwuma se na be ya wona ma ebe bo ho ban obetumi aye senche no wa ba foforo no na ukọ bebi so a utumi de hye wonsa ukọ ya so atumi de hye wonsa eno odi ahye wonsa bia wadwum obi adwuma ye se wo de bo life na so na ye life na de bo e bo ho ban kawa no wo do sen bacho me wo 6 na ebia wo ne din na se ni din me bacho da bi anything de nkawa nsia na egu ho no edi be na atwotwo bi so ebi sen bacho ende ye wo okot symbol ni bi da so ye wo okot symbol ni bi da so a eno de oka na mesene wo so na na afi no eye adwuma mo na oka na mesene wo so no na eye adwuma na ti breben na wo hye 6 ni na se e wo bra wo hye bi e wo bra me hye bia e wo bra me hye bia wo de ye e bia so wo de ye na ye me wo fita miense bi wa no eno de eno
me share obla me koya ade holy room e bia me konom nkola wotwa moja na na se bia me pa oba bia se ensuo di akoya ade na ma yesa ade sabe na hyesa aka wano sabe na hyesa aka wano wo sha na ye den ende me sha se me kotumi ni nti o se me de na kande eko se na be ya me frɛ na wotumi abentem nti na de frɛ tumi na me de frɛ tumi no ka wan sia de mu miensa dwuma die no na de show nsa be nkuma na nifa ba twa de metumi de se bebia wow bebia metumi de se nti no empia bontin mpacho de biende empia bonten miensa na aka nda adwuma na yema miensa na aka nda mpacho me koya sorry a de shemensa se bia mai mi ko ekusie bia na se bia me ekọ hye nkom ne ade no etumi eden ebo me ho ban ebie me ni ko echi de obi de honmo ne so ba ohu otumi kekere no ba ontumi ye eno so de ji odin abusrafo ye nua na oye occult na owa sorry branches na nyame hon konkron abono na niema awaye opia bonten ebeka ama wiase afana nyina te se bibi ewo ho na asore no wani so de ohuru se ya asore na enso de hyase se tie ni enye asore nyina na emom dodo na intimpacho se wo hwe sa aka wa miensa na ka ho no a symbol na de da aka wa no so no ebiti sen bacho me wo sa okọ symbol no wo so eno de symbol na da so ye wona meso so ye wo ton te ene ye wo try ene ye wo rmg ntino eno de mo na o kasa wes no o kan bom sa impression o say tumi ne ba na ba kro so ka ho symbol ben na so eno de e hye won sa se ne be ya wonum bibia na se ubenya tumi ne betumi abewura mu sa ade nyenyan se nyenyan wetumi anom e de akomu na de toso na me de kwa so de ekoye nsenhyene no ye hwa asore de no asore de ne symbols ben gugu so asore de ne ye wo second symbol so ene ye wo ba ko bi enso no o ma draw ni party e wo so ayese Versace ba anya Versace hwe de hemi hwe me de wi na hwe symbol na da so ne pa o me de no bajo de bi anya pe bajo de so obi ani twa me de enso a wa we abaka se bi obi ani twa so abaka se prekopa ne ni twa so prekopa abaka se bi ntime de ne ntime de ne de bajo o de bo life de ntime de ne Versace bajo aha ntia no akire mu na ya no kino go say hey o go think of na the prophet one there bi hey ewiase ehu ompe ntino saa we no miensa no wo de kwa asoro dem a wo hye ne nyina preko ana se wo kichem bajo kichem ewo ebia opese okosa bubu ni yale ebia opese ukoshe nkom nko awode ade beko na opese bia uko bia yaresa bia ba bia obu onuma ohia ba ne ade enso miensa nyina wode ya opese se bia day we opese o sayale nko a eno abehye buruwa no na opese uken krofo di yesu nko ana enso behye de asekan no edaso no na opese bibia na mbia so no hu bibi fo bi hu ana ni pare fra ofo so betumi hu a eno so behye de ayese Versace enso en Versace na ye wade ba ko bi so ho no ma ura sori ni mu a ye wo toa bi e wo gate ni ma ye di na no toa na no ahwe gate na no e de ahwe enim na toa na chi efesi asorodan no main gate na be wure mu aba asore no main gate ni tin se bia ana esunsun mu ana ye ne physical bere shafom ye de shafom ena ma sanka wa miensa na me de ya asore na hoden entino toa ne hye wono ene ya bibia egusu ntitumi abewure mu ne ni chira bonten ntu ya wo ye ho okra na wura asore mu a se me ketwa se kofa opieto anase kofa ukunkra 77 na moto mu mi kra bla wo de beba because we wura to ani mu firi mu enye to ani se asorodan no nenim ebiso won mo de se main gate na obewura mu abaka park ansa na wura asorodan no so enso de se wono nenim tire enti se sofo ne ka so nkokuni ma me kra bokokunu because odo mo ye bi wo asoro hopen ba so me ye bi pa me ye bi wura mu ebe ye din so obepie untumi mpie da gisofo na ewu ma ensensema yeden aba ansa na wati anaze woni so atew ti san kawa we no nema ben pa na utimi de ye mo ben ne boa wo enkawa we ne mo boa me se mitumi edije medin mikotu be ikukuo bi ewo oda asane ema mekafom be ye na mitunu mekam na ne mu 3 days
na de na powers bi na me pese me di midin na ya zan lai na ya zan na pese me di midin na so kamera num me se ma kamera ni na omotwa wo so nkwa na se na se me nkola no o tweme me ma yere me ho tala anwane mu mo mutu amra no so ko fom nti o tweme na me so me tweme ho na ma yesa dia me so me fo baso na matia to nti no eno an se wo mu gya me na me chom se edu anadwo a wo mu bla no mehwe ti ma me butu wonum sa 3 days me sham na one pictures wo na one pictures now na o yesa na go na fe na me 15 years na o ye we nyina na pictures na utwa ndent na utwa na o re yeden eno na aya na me agaza kra me tumi dwene ho amenta because we na ma also prophet ba na ehu no e say do bia wo pictures say eno na edi dance say the American e me na maye enye ntro because I picture ya me kam na wo hwe picture won say because me 15 years go on na me so akitikitikitik enso na so fo mpani fu gina wono ma me ya kwankire mo me ka from 3 days me de 3000 sa time no me de 3000 me pacho sa kawa we na ansa ne de be ma wo no mo wa mamre ne amanye bi amoya ansa na pacho an e bi ne sen sisi ano wo se embema ne bebre e wo no ma na wo mo de wo mo ne ma akoda sebi wo mo yusu condom sebi wo mo ne embema akoda wo mo yusu condom uwia na watu atwe anase sebi embaye wo boja ntrabre yo mosisi wo dan ukọ sebi o bantama wo no ma odura nadwo a wo mo bo mo blei one ne da wi ro no be condom no e de ato wo no yetumi fa sa condom no so e de brenka wa no ebe ye ho amamre ye mfa ne sebi akoda hotel na se guest house no na ne oba na da wi na condom no hunso na asan yagumu no se wo de to basket ni mu na se oba no ene mo okotfo no e wo link a obetimi dia brew ye no mo wo links ye se bia wo ne wo ye no mo wo dada nti se bia oba ne be ma na koda na de ne hunsuo na ba no o de koye sa amane na nsusu aso be na be ko be ma no nsusu aso be ko be ma no so ne e bia na nipa no wanze o osi ni be ma eden adwo da fom bebre ne ba ni na ye no kre na won ma bo se ade dot bcc se be ma ho aise koko no e be fifiri sa eno twa enye tu de to so miensa de obeye bie no won ma be yi se wa wo kura na nyame ampata untumi hu biom wo ye be ma untumi hu biom na esan the half stroke so ye den eba na half stroke na ba wo so se utumi eba wadwe me chenyi mo ba memia masa yale because onwusuo no ana me de aye me nkawa no adwuma enti wadwe so be chenji mo ba ntu ba me ana mesa yale e ma ho ato wasen abehye to wani mu ntu be wura to wani ntumi nko ena de to so menu ni barbering shop na wo mko yi omutini ade no se bia aba emergency pana se me pe bi dia ye nsenchene wo nkawa na ese be chachi ne da so no se me kosa yale a eno de se me kosa yale dia me koje santrimi ni bi etumi na mafo etumi no mu yi obaba no enti no senka wo yo mu yi ti no obaba no kra no ebe ye kra wo mu ntie no mu nsu ade we because wo yi ti ni wi ade nka fajatum na wahye no because wo mu yi ti ni wi a ye ba jinwi no na e de akoye rituals se ebetumi aba se wo nipa no timpacho se bia makọ baba no makọ yimiti na akọ gitri nwi no akoye rituals no meti makasa wo hwe se de apampampa ya si abuso Ghana na no ka wo bi na mapampampa ya basa na etumi ye tifanto no besa ha nyina bacha etumi ye na tuzo ejao yale ejao yale bebre na wangasa obi bia so be basa because waba be ye misuman no eti waba be ye suman no eti entino etumi ensusanso boni bebre etumi ba so ena de tos mienu adwen a obadwen be papa ma no de bia obadwen boni sa de bia obadwen boni chewe obi a wo ye Kristo ni mapa efin bi ni kakawa bia ye den enimu ene ye de yakura ye ena emba no so no sisi a no kwa na womo de womo mbore no ye de bi ahyehye so sa mbore ni nyina no womo kraba bebre finsu ase na ye kuo no muso no ansa na bibi baba wiase ade bia wo wiase bia ebi wonsu ase ade bia wo wiase de wonsu ase kura efese ne wo wiase enti no se ye womo no omkodwen ho a na womo de aba so yakofa wo ebia Brazil ebia yakofa wo ha yakofa wo ha na womo de aba nti ukofa de se womo reso a eja wo sansabra me pacho empona so akọ open wo ko mpre do ben sen mpacho me de me ko ba ko pedi a me ko tu be ikuko wo pum no
eno kra no mentumi anse anko obium ba ko pe na me koye ura mprase ura nsuo na se na okoto na wo mu no mi se ebi kompoa no ebi kompoase okoto ndo wan koda kopim so kutuba ikuku mbacho da bi man ko hoda ntitama mbetu kugo no me no mpenifo no kokasai eno ma me kwa ma me akwanche metu ndi akonsuo no okoto mpenifo mbacho an beye na okoto no mponase na ya zan na se na ekronkron mbacho na ye kronkron na ya zan na peso uyama na yehu me yama na yehu ntina me wura nsuo na se kodi 2 hours no e wo mponase esi wa no mabo obia nim Cape Coast no mabo na uni pa mind na wogi ni wiase ase wonsam na akeka na ase de opeso obomode na usa abonsam ase oni bonsam ko resa fe wo sa ose me kase makola metete na me chere de we obeka akom kasa kro ono abesin mi o nti no me so no me wura mu ntem no bibia no aya na me pese me sim penifo no kro wo mu no na se obie ni we bi si bibia da so bia ko wura nsuo so akotu be ikuku di aba nti se sia na ye no koleka komase for ye pono no ye no kosisi a wagya kura no betime awura insurance ache kakra isi a meja kura ndie wo mu amini me ena de bia som hwe nti udi agura don kwa betwa so aya no kot for no so hwe wo mu so hwe bebre kwa ben so wo phone so ya fropen se bia hurehuna ye frɛ phone so de kwan de ye ku me ba na me yire no ena ye de frɛ me phone so se me pa me njai anya sa de ade besi no enye papa edam na baba o mo se de na jai min nsama me de ba bonten no min jai enti me yese me jai no na me se de bi e o se me san de ba bonten e no mo de kun me ba no kwa be na ba no fa so wi empuzu me ba no na ho no na me ko e program e wotakwa benso enti me ye program ne sa na o ma me no frɛ me se makwara asofo ba kwa ba ho na oba ye no one akwara ni dia satan so mo afrɛ me a me fi omo na me ko meeting so biom meeting bi enu na me ko biom okot meeting me ko biom jaye ba na me ya sorry ti me guso ya so no o ma me no frɛ me se sofo ba kwa ba no na no na ko bio kra di agro me ba ketwa no e di agro nti no okoye na akwara no be 2 days time no se akwara no ho fa no ade chinya no mo frɛ me phone so ka jem se akwara no yale bi se wo frɛ no convulsion se de ndien yale bi achi akwara no e no no ko to keep o mo de ko no o mo transfer 37 no mo se ade bi se convulsion se de achi akwara no nti ne wo se o mo ye no o mo koye bibi wo se US so South Africa nti ne face camera ti me hwe mu ana mu se de bi enye yale a se bia akola no yale no mo ka no me microphone na eyi akola no phone ti me ka kire ba hu se microphone ko no ye nti me ka kire se on de on to na adwum na sisi ade edu ne de aseyewi o mo fro ka kire so mo na di se adwuma no okọ fie ono oba ne frɛ me ka kire me nti o ka sa akola no yale no me na enye mowa on microphone ka kire so mo na kuma akola no wo mo anka kire me ba nipa no okọ ono no eye ye microphone na bi ti okọ ni 2 days pe na akola no yale ye akola na yale ndi 1 week kra no wuye na oba no wuye di se na were nso wuye edi be 8 months na oba no so wuye kwa be no oba no fa so wuye oba no so ba me nchen e wo Kumase nti oba ye no satan no so na ma be piem wo Kumase ya no asore fie bi nti no oba ye no o kire me se ne ho fa no ne ade na me se ba ne se ti oba na mu se da bi ge no wo mu ekunu wi me wa ne da me nchen ade be kine wewu na nka mo jele me na me wo ne ti kokko nti okko ina na me ya wezo bewu ti me frɛ ge ma me ka kire se wo mo frɛ me ko mo oso wo yale wo mo frɛ me sa manko because me ya we se me ko manko obewu nti na ma me fi wo mo abusafo aha aye Kumase FM 104.1 Jumedi atu ndisa himfie asem ni amane bia atu ba bia wo bia no pese de ko TV so a RTV Champion TV no CEO Amas Amankwa CEO CEO1 ise crowd was di na me fa ni di ni nka ho na me fa Royal TV me program fa Royal TV ni sima pampem msiasa mate CEO1 Amas abechiawo I say bibia e fine so na metro bibia e fine ti abrantie nsem a all kan ewi asinya easy sa na ye crowd ye yakopon na aboy a we nyina ya den ye tie akaba kwete na hefa me ba me chopi ire abetu manim se mo a ma na mo de mo nsa wo mo ho no lesbian fo no na gay fo no me ma na mo ye ntumu no ye gusu bo ma no
nti so opese wugyae a efiri wupem wona de won ho di agroma ne mema sremo a ono a masturbate sa ene so opese wugyae a ne nyina na frɛ ahoman so ye ne mpanifo akasa ebia next week ombeba ye betena fidie so bedi nkomo bebre na ye the numbers ene register ofra ne a register ne ama number nti wo ba wo fa wodi ma ba bia wo free ba ho yia ba bia wo te ho yia mpanifo no wo dem mo ba na wo ebo o number na wo no makodi nkomo nyame ya adom a wo su be free mu oba bi ye lesbian wanya ba ma pa opeso ware no nenso ne partner no se enya de obepene ne apre china ebrebe mu a audio no eyade a yebebo wo pese wo gya afra homan so 0244 840108 0244 840108 say so de ye ba ba ye program bi best of the best champion of champions show your power say no well konfo bi no so abini eno ai say konfo bi na wosime say anya hwe ye be ma free air obetima bakumase FM no be pick forms no ye 1000 Ghana me mfa nche wo ye sofo wo na mitimi ye wei adansi hunu entro ya boa ye bring crofo ani so form no eye 1000 Ghana akane 10 million be pick forms adanu duru ha camera live nesi so de wutimi ye no we de nya so da mo Yesu bae no wan kwasha so da ba bia so obi mra no nsa ne yare Kristo sum nya sa na tie papa yi wonam kra na so na tade mu a ne wanya nkwa ene mrantie ne maba wai omo modernize ade no omo modernize no omo ye na abefo yeso okoho wan ko ho dia ensa yare Nigeria be no bi da bench so when accident ebubu nya chechire da bench so ne de kwa so de emi aso dan krat nipa ntimi di twini etietie na kra ka ho ntino o bibi a wutimi ya bra say word na unim bo a obetimi akinkan bible na to obi akoma so ma na sakra wo so qualify de wutimi ye wo de wo pa no obi anim so ye magician no magic pa na kwa yiye so esofo magic pa na wo ye so ye malam mina mitimi yisika me dan nyina ya ma meet me there best of the best champion of champions yeah show your power okay producer say me anyiska free forms no me ameto forms na ma ho na do asofo na omo prophet no yen ka say prophet no ebi wo na ebi abefram adom beba na me todokono mienu 2 balls of kenkenesi ho fish me ensa 3 odi abompaye no madokro no ba ko meka ho na bompaye na fish no ba ko meka ho me ma onko eni bebre na koduru Yesu de na ofidi nkrofo 5000 me ba bia wo bia no wo baby abetima so ye comfort so ye malam ye sofo free bomodian na bra o register o de free keke free yen ye be ma free airtime TV so any radio so adane duru a ye nyina ade nkonwa si ho abegina ho ona so ye malam ye comfort na wo yi sika nso ma nkrofo de akọ nyese wo yi am ye de amount wo yi ye de ache obi nti mo nhyɛ no nso ma yen so dwumadi e pese wo ba so bia your number na 0244 840108 ofra na wa register ye ma free airtime promotion ya shase no radio so the TV so champion of champions show your power best of the best asofo nkramofo wo bia de onimi ye no brabeye enibere sempa na ye kansa no ene opani bi ka se bi kire me hu dwiri mi obonyom na sofu bi abefa nso o ma program na asoro dem ma no okọ sofu yi on na kwetena office won say adwuma no akọ nyansa
ti bia nyansa ntingaja o ba onwom no na bia nka o hye nkom bi fam maame bi wa ho se ne ba akọ embassy be 3 times o nya visa ntin onkola na baba mama ne nti o ya se maame bi wa ha ne ba bia pevisa ampremi ensa wo nya eya na ya nanim ne aye no ba nti wo ha wo mpiemra eso ba ese ene soup yankwanam se pam yei maame bi so wa se wono so no okwa wo na ne ba wu be impress on so aka te no bobo mpa ya ma no na e de handkerchief bi ni ade okwa mfa nhye ne sumi ase I say no omo nya ba nyina mi apia ba I say no yankwanam se pam o hwe so fui o se papa we de nya de metimi aye me sra wo ye papa panimu so fu pani ade na yesa papa jai afi so fu no hu se afi de ade na nya de be go through Ojina ho preachia in the name of Jesus mighty God Jehovah Jireh. Hey, tonsi obi fo bi wadwa ho. Asori fi o obi fo bi oba fumo obi fo bi Jesus Gabriel bonu hwefom. Emrante di meka ko na oba kuntunu ache se. Akwa na ayi twiredua no a ode kotwero wo manum ye pari so rumu se ekuma. Yedni be gina ho. Na de enwa papa se asema enwa wo mu ni se bro no kro na asori no wo ho ne enkrofoni free ho baby ya wa hihye adwuma ahona asori for boys ne kasa oba no betra me nchen opra no opena ne achi akireo opra no opena ne achi akireo yebusa be man say den oti asori dem na wa hu de ye oba ne kodo hu say sunsun bi atwe no edi na chi sofo na be gina mo mpaye ma no we demon omugusu bo mpaye yes sisa enkrofo nyina from galamsefo Kumase ene techima akwa so krobu mfimfin ho say ho na sofo no kon han bi momba ya yarefo ne ade nyina yate na unni sa tumi no a eyenhye na mo ha mo ho mo ya na afedi etro ba betia na mo ya mo hihye Asole. Ça passe à vous,